kan lo le ta e kan rai do bang bang chan chu in soi pian ani se kar ma sakal ta le tun kar ti ulam da pon chu khang kha ka shitlang pe do chu an chuan in camera ma thilan soi kha ka kon fi lo do kha tu na po ka oron loi le to a ten kha ni ya ma se kan zia chho to video to bang lo ti chho le thei tur angai la wing ko topic tur chuan in men lama request tam em ole guys kan she thawing in tun lai chuan in supplement company fake tam tak hi om to chunga i boilo nan chuan in Apollo Nutrition Aizol hian in heng supplement chi sang sang te hi itan lei thein ron chop choka heng an supplement zo te hi a genuine em ki ma ngei poina ka rin le ka leina thin ania an ni hian in Aizol khu chung tan cheng sang khat man chung lampang i lei ni chuan in free delivery an ron ti thea chu mai ba ga chuan in Aizol khopon lam tan pon an thon thei vekani chu mai ba ga chuan ke ma ngei poin Aizol rating ka cha sak thei bok chu we ni an location om nahi chan maria tanga chaltlang pan chhauna two wheeler parking opposite a khan ani eng protein nge muscle build nan tha eng protein nge i du zong ti eng protein nge thai ti khang ho kha ro soi don ni ang se bela jon ke hi coach plus kani ke hi international certified personal trainer kani wing kan video to ria poi mo khati ma muscle build tur chon in protein a poi mo kan te trainer chon eng protein ti chung e thata e re eng protein chung e top choice eng protein chung e kan taksa ta na thaber tur ho khanon soi don ni tinga ka lo soi nga heng te that na le a thalo deu ko ti na te kanon soi chho don ni protein source ti tam tak oma tam lu tu ka soi sen po ni lo ma se mizoram kan lei thei le mizoram kan mu thei ol samang te claim a budget friendly deu te kha kanon soi don ni chu zinga chon panga karon thlang chok dona heng te hi apanga na tang le pakhat na ka du ber thleng karon soi don ni panga na chon in be kan ti theu hi ni bean kan ti te heng be sang sang te hi protein source ta ni na thabe ma se heng ti kan she tu zu heng protein be kan ti tang te kan lau lo henin amino acids kan ti a protein chain a bera kha a kim lo thina hemi ni wang henin muscle build tak du tan chonin etel thau tur chonia ma se protein source bera ta na man tur rin don chonin be hi chu a thalu tuk lo wangin pangana kana ni a thalu tuk lo ko tin chan chu amino acid ta kha somni om king lo thina wang te khanin ania chumai ba chonin be e tam lu chonin i digestion i pum lama khan har san te tok theya kupor kan ti te kha om ve the wangin be hi chu pangana kharon dani apalina chonin soya chang Nutella mi zoina kan ti mai te hi nia Nutella hi soi te la ki ma ne pe chonin hun rei ta khan lo in son be Nutella ni hian khang college ka lai zong zong khanin sum le pai te kan nei lo wang khanin Nutella pek khat cheng so man te ni khata pek thum te ka e ka e na sa thine ni thave a protein content po clean tha ka tia ase ke ma bi chonin palina karon dana san chu Nutella hi chu ka pum hian in a zo lo thina soya chang kan ti mo ni khata pek khat lek te ka e ni chonin boina ka nei lo ta ma se protein source ber ang takta kan man don khanin ka pum lama khanin boina ka nei tatlat me ka pu pi kha adik thei ta lo ni nem tatlat zel me ni chuan chonin soya chang ki palina ka da chu soya chang gram za hian in protein hi somnga borbelo oma protein hi 50 gram borbelo oma chumi ni man protein source thatak chonia le a protein content po sangi me ma se pum lama har sana nei tel a that lo theina la ka ombele mai palina ma dani apathum na chonin sangha te protein source tha me ni ma se sangha hi panina le pakhatna ka ron dalon san chu thil pakhat ania sangha hi anol bui chon mizoram kat mu te chu rahu fish kan ti te le sangha sang sang hei an hing ka shevek lo heng te affects contain hi asang thina claim in lo thau do ma se chu a thau om kha thau che ni lo ba fatty acid thade umeni kan lungtan te kan ru joint tan te kan cognitive function tan na tha ma sangha hi protein source thatak me nia chuma chonin eng sangha kan ei don ti ka chu ke manin google lama ta na research sangha hi protein source thatak me nia muscle build du tan po thil tha me ni le in ka du tan ve chonin sangha tha kan hu thei chonin a tha ma heng talapia kan ti te salmon kan ti te hi in kat nan chonin top choice ania ma se mizoram chonin mu turom lo mai the chumi ni wanga pathum na lo da chu kane pani na chonin bonsai ki chu ka fak ke ma chung ka top choice ne ma se minol puina chon ni don lo vai pani na karon da a chan chu bonsai chu amana to ve a le chu me ba choni le ma pakhat na ka lo da du lo chan chu sa phong in lean beef kan ti te 95% lean ground beef kan tiang te zora ma chon om ve lo wange 95% ground beef kan ti om ja chonin
za asom ko panga khalin tina ni 5% che ka fet som tina ni chu Mizoram bong sa kan mutam tak sei chu athau kan ti te atha kan ti te ati hlang pon vale mela khang kha tam thai em em wang khanin thau halo paitel tam ta thina clean deuh han zei kha ahra sa thina le han zei po khanin ati le ti kara vets lo lo khatlem tem kha om thena wa chonin masal bil du tan le in ka du ta kha chonin a calorie sang mai em ma chon chon pakhat na da lovin pani na ka lo da protein source tha pakhat na ati hianin chini ronom thlat me chung te chu chicken breast kan ti le whey protein te hi ni hemi te pani top choice an nia hemi te pani ina an protein content hi sang e ma le an lean e ma om je chonin thawan pai mang lo ni whey protein a be jon fat si om mang lo ania chicken breast a po ithen 5 vek chonin he asir kila khan thau tlem khalo pet kom chin khang hai 10 5 vek chon 100% in a clean tina ni chu 100% in thau om lo chu in kat du tan chon tha em ma chumai ba ga chon ma sabil du tan po clean taka protein kan mu thei source thatak ania pakhat na chon in chicken breast om ti kan ti le whey protein kan ti te hi ni whey protein a hianin boina pakhat om thin chu eng whey protein supplement nge thang ti hi ni kima bigina ka top choice whey protein ka top choice ho lo soi don tai la pathum pali karon sayang heng pali te hi an brain rin tla ka ti le ke ma ngai poina ka ei du le ka client te ngai po ka ei ti thin ten ne chung te chu pakhat na chonin optimum nutrition ni an tha ka te ma an genuine an company rei to le vel pum ho pa company lian ber pol ni chu chon optimum nutrition hi whey protein zinga chonin a genuine tha ka te ma ni adot le chonin muscle blaze company tu nu hena ron improve ma an protein te ron thata ma an digestive enzyme an ti phei chu pum pui tan digest no me ma phei po hi protein le du don jon brain thata zinga mi ne a pathum na chonin GNC kan ti hi GNC po hi company rei to tak kania India ra makan mute po hi a brain hi a quality thae me chon chanin pathum na tan chonin GNC hawi lo ni le se apalina chonin my protein hawi ni my protein hote le tuna ka soite hu tlem chon an man chu to deu ma se lei ve ro le kan taksa enkol nana kan ei ve ta ro no chon tlem man to deu po kha a tha o me tlem man klom deu le a tha ngem thalo ngem hi genuine lo ngem khatia boy boy chonin company tha kan chen ho khalei tamai la chu tha apalina chonin my protein hawi ni my protein hi an base tak chu UK ni ka ria tikhanin an pharzau jal India da por thang chung chunin Mizoram po le tur om to ni khang kha voina ta na kan video protein source thap panga karon soi thei ta chon nia video te lok thlak te nga inom te ni chan mi lo like am lo subscribe zone te ni chu comment section lama lo jeng bok don nia chu mai bak chani weight loss ani mo weight gain ani mo i fitness journey shima boina le har san te ineya kai soi tu coaching mo ni chonin ke hian in bless fitness coaching kan ya ta heng client dam tak lo tho pui to lo thlin tam tak lo chang to ni i weight loss i weight gain journey ani mo i fitness journey tu nai ma son jogi du ni chonin he coaching lo join to ring son chewa helai number ka tara hian in whatsapp lama mi lo be don nia